ei ro buhudan dogu tuhmattake kinata divirajyege maccan beeruge ebbes gawmako mi fassaharuge terega nufuse forwani mi fassaharuge terega divirajye mi himenigen dani duniyege huriya qawmtahege meduga emme qadar ufligenba emmenge ihtiram libigenba emmen maqbul gawmege gotuga qabul kura gawmege gotuga democracy alun ambra gena gawmege gotuga duniye gawmtaka kika gulum badehi kurum genda gawmege gotuga duniyega insani hagguta promote kurma masek kurumda gawmege gotuga emmima alugonmen nan miwaruge bodeti ihtiram take muli duniyega libemun daawagutega agumenga amilla bayakunu kume divirajyawani beeruge nufusuge dasuge benefiya evani de marbodu hajulaka detto meru rajyega mi dia tafaat sarkar taka behegotun beeru gaumtakun e bahuri eki faharmatin bayan tanerefa ekamaku mifassaharu terega duniyege evves gaumako divirajyege sarkara behegotun evves bayan nerefen ei algonmenge sarkaraki duniya qabul kura usul taka eggota balqwami usul taka eggota alifdaluge chartera enum efada convention taka muahada taka eggotan amal kura baykabati ad egota amal kunum iturun algonmenaki ekantatta duniyega kuriya gendiyumuge leader ge gotka handufu hunnane divirajye alifdal madlihuge aam madlihuge rais kan divirajye kuri miyadu divirajyaki alifdaluge insani haqqutaka behe madlihuge naab rais miyadu divirajyaki duniyege sateka nodiha tingawum ge teren dan divirajya negim sateka nodiha degawum ge teren sateka addi fas gawmayku diplomatic gulun gaam ko fe gawme divirajyege passport miyadu hifagen diyam duniyege sateka nodiha tingawum teren sateka ek gawum visa jehuma kanula ere gawme mifada guluntake agulmege meri kuriga sarkar badal viru rais ibrahim solih sarkar hawali wadana engodanwane ero sarkar mani commonwealth gulun kadaya qatara gulun kadala iran gulun kadala agulmen sarkar hawali alun e gulunta badhe kuran wawduwam agulmen commonwealth miwani alun gulun qaim kofa commonwealth zuwarun libem da fursat khassa kon taalimi rongo libem da fursat mehar miwani hodadi adi agulmenge islami de qawm kam gawa qatara irana de gawmak mehar miwani alun gulun qaim ko e guluntan arab islami gawm takay ko intihai warwat ko agulmenaki e kurabba tuhmatta ka ki hama saaf dogukan sabitwe engifawa gawme adeka engeni saaf ko engene mihuge terega ekaki algon anekaki algonge kurin kharji wazir kan kurebi befu me haro emme bodo hitame ki air kharji wazir komge magamge tibbe befun snu koda iturfu haddomu gendawakan ei divirajya furtama helicopter gena idihas 11 nahar e rais nashiduge welcome eru e sekuri liumagga e mimbarakan etibi bayaku dihas 11 nahar feshigen miyada hamebes e helicopter balhattan rajyege betibe sarkar ta badal rais rashid ge sarkar rais wahid ge sarkar badal rais wahid ge sarkar rais jamin ge sarkar badal miyad algon me emema eru etibi bayaku ei india sifan nuwefa rais wahid ge sarkar go not rais rashid ge sarkar go not rais jamin ge sarkar go e kura masakateke kuran etibe bayaku eru india sifan miharu india sifan wegen miha kambodun take hama ebefun eru sarkaru faal kurum gendwati e haram bawaru kame dehas 11 nahar furtam helicopter dehas 16 nahar devan helicopter e devan helicopter genairues hama furtam helicopter ge e wefaing ebbasuma eggota rais yamin sarkaru ge ebbasu wefoti emme devan helicopter genem e helicopter aikiga hama kuri helicopter aikiga asti bihun adada mihun emi mihar sabati emihun rais yamin ge sarkaru ge mitati bitibun ei india sifan tibitibun nuefa miyadu ei india sifan wa sababe
hama buddhiya vistan kodakondati den tiya vidalwa doniya bote e boten hodug masaka bes kurba fati rais yamin go sarkar hanufu hunnane doniya ge bot mita babban hengaren hadambegen $2 lakh ඒරුගේ ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ටර් ආදම් ශරීෆ් හවාලි වඩන් බොඩ් චෙක කාකීගේ ඉන්දියා සෆීරා කි ඩංගවා ෆොන්න ෆොටෝ අකුන් හඳමනි මිහාර නුහගස් ඒ ෆොටෝ ඔන්නානේ එහෙම ඉබේ ෆ්‍රොම් කුරබමුන් ඈ කමෙන් ඒරු හම රංගල් එකමකු සරුකාර බදල් වීම එකන් ගෝස්වේ අල්ගොන්බෙන්ගේ බොලුගේ එකන් අලුවා තුහුමතුකෝ මිකංකන් කුරාකන් එයි දෙකොළො ජේ කමෙන් නුන්ත තිබම්මෙන්නා ජෙහොනීම හම රංගල් එකම එහෙම්බය කුරඤ්ඤ ගෝස් එම එබ්බස් කහල හගීගතෙන්නෙන් හැම එකනි දක්කානේ වාහකේ නෙතුනීම දොගු ෆෙතුරුම්ගේ බදලුග ෆිතුන උෆෙද්දුම්ගේ බේනුම්ගේ කුරමුගෙන් දකන්තතෙන් හේරි සාෆ්කො ලියකින් තකු ෆෙඩ්ඩන් හේරි එබ්බස් කම බදල් වී කියන දෙහස් 11 වන හරුම් ෆෙෂික රාජ්‍යක තිබයි බදල් වී හෙලිකොප්ටර්ස් බදලෙන්නෝ තිබෙ මියන් අදදු බදලෙන්නෝ बदलवी सरकार एमी वीगोत सरकार हम बदलवी ekkale masekke kuranti mihun ei emihun kuramgen da masekkata ki mi rajyega helicopter toga mi kurama masekkata ki kulli emergency tahuga bali mihun ufuluma mikala mi kanumatiga hadisat dimawema search and rescue operation mikha kantata kurumuga dehas 11 na harum feshikin dia huriha harega masekke kuri india sifannenne ඒරු හැම ඉන්සානියතට ඛිදමත් කරන් තිබි බයි මෙහරු සෙනහියා හොස්පිටල් මිතිබේ එතාසෙ තිබේ ඉන්දියා ડોක්ටර් IGMH කුසෙ තිබේ ඉන්දියා ડોක්ටර් අදි සෙනහියාග තිබේ මිහුන්ගේ තෙරේග තිබේනි ખાસ තම්රීන් තෝග තිබේ මිහු එකම එයි කංකම නොයෆා කුල්ලේක සර්කාර බදලුවේ මි යුනිෆෝම් එක බදලුවේ දැන් එකහල මාලියෙග්ග ජෙහෙවරු පුර දිවේ හිරයිතුන්ගේ විෂ්ණු මා තූණුවානේ මා බොඩ දිවේ රයිතුනා ඉංගේන ගත no එබ්බස් උනි ඉතුරෙන්න ඕන දැන් අජාබක කමෙන් උන්තර රයිසාමෙන් ෆස්සහරු නෙමි ඉන්තිඛාබ බලවීම ඉන්දියාගේ හෙලිකොප්ටර් ෆෝන් වල ඒක කුරින් ෆස්සහරු වන් දැන් හමරංග එනුන්ද දැන් ෆස්සහරු වීම තෝ මිහුන් තමරේ නොයිකන් යාමින්ගේ සර්කාරගේ තිබ්බේ බේ ෆෝන් එංගි වඩාති එනුන්ද tamri nuwanya hama schedule toge engem baannunto ekam hama intikhab baliwim ehem bayku sarkara hawalwan jehe hisab kulle ekam mewani mulin tafat emma ei hagigate neti ebbes asas neti dakkawa hatak algon men alun agreement teg securious eseka fusondan hama dehas 11 wan harun eyanna agreement ay got එබ්බස් කහල උනි ඉතුරේ එන් කාල්කමක ගෙරසෙන්න ඕන මි තිබේ මිහුන් ගදදකස් බදලේ ඇසෙන්න ඕන කංකරම් විගතකස් බදලේ ඇසෙන්න ඕන එයි අල්ගුන් තකුරාර කොම් මිදන්න ඕන හම් තකුරාර කොම් මෙමසලා ගුන් මිදන්න ඕනි දෙහස් 11 වන හරු රයිස් නෂීදුගේ සර්කාරු ගොස් දෙහස් 16 වන හරු රයිස් යාමින්ගේ සර්කාරු ගොස් අර දෙහස් 9 වන හරු රයිස් සෝලිගේ සර්කාරු ගොස් මි තින් සර්කාරුම් බස් මිකංකන් කුරබ්බා ෆති බයන් ලක්වා උසූල් තක राज्य कानून असासिया कानूनी इमुगे तेरेगे अरुण नुदन्नो रईस यामिन गोहम कम कुरेव कम नुकुरव मिमස්සලයක गोहम कम नुकुरव रईस नशीदस गोहम कम नुकुरव द्वि राज्य ಬೇರುಗೆ ಫರಾತಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ಬೇರುಗೆ ಏಕೆ ಗೌಮ್ತಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಯಿರಾಗ ತಮ್ರೀನ್ ತಕ ಮಿ ಗುಳುನ್ ತಕ ಮಿಕಾಲ ಕಂತ ಕುರಮಗೆಂದ ಎತ ಜಮಾನ ಬಿಚ್ಚು එත සමාන වෙච්ච අගොන්මෙන් ඇමරිකාය ගොලිගෙන් කොම්මේ ආරකු තිම්පහරු ජොයින්ට් එක්සර්සයිසස් ඔය අගොන්මෙන් ඉන්දියා ගොලිගෙන් ජොයින්ට් එක්සර්සයිසස් ඔය අගොන්මෙන් ඔස්ට්‍රේලියා ජපාන් මින්ගොස් එත ගවම කායකෝ කුරමුගෙන්ද කන්තතකෙමි අනික අගොන්මෙන් කන්ජන්නු මේ දුනියේ හුරිහා ගවම කොස් මිකංග කොංගුලේග එමෙම එකහල කන්තත තිමම්මෙන් සරකාරුග තිබේ ඉරු ඕකේ सरकार बदल वे में ओके नु एक कियानी कम से हिन्ना में एक नु क्या हकीकत के मी उतर तिला फला बेहे को तो दक्का वाहक तबस मी हंदु हुन्ना ने हम अड्डो तोलगा
hadafer police training and law enforcement facility etan hadamu gendiyers fik kanagen da biruwer waagta dekki emunda den e waagta dakkam fasha mis mihun waagatke e waagata fasha mis mihun ka hagigatuga kambe fo eggotuga ma bor tafsile bes nuli bihunnani emmima e waagata fashagen faturaga tima kommeswaraka raitunga terega e hingaga tima den fahum balalar miwaataki e fatura mihunge na ekuga tibwa kuriki veri miga taariwani handufu hunnane addoge hedi markaz e markaz ki sam sida india sifan tiben india ge sifan ge markaz ke kiyan er waag de ki ham addo to onnani full kon india control daruge kiyan waag de kam feti den algon menge mi sarkar bodu ke kaalo waag baad ekam egas hagigattaka balali subhanallah ma kurisura ebbas furtama addoge etan hada nimme bibes Minister Jamil Home Minister kan hunnawage Minister Umar Nasira mibebe fulunge dawren oygen addo toluga ezamanussure bina kuramu akam ekantatta kurumuges wattafaal netin ekantatta lasse hunnani baran kul masakketten hinga zamane nune nuntaike emmema den erussure masakke faragen hingamun aso etani algunu misarkaruga etan nimuni ekam nimen olungiru engodanwan handuru hunnane yo dekki waakata eru edekki waakata hagigata kawanya addog hada fehra police and law enforcement training center etan hama full kon india ge belu dash hunnane india ge hatiyar eli sifan eta tibene etana divasaka vams neleyor ekam biya dehento yati miyada ko waake nodakka yata edan ekan dimoni mihar mi dakkani mi utur telefolgo wahaka wes hagigatu ekam feshigen agen mikam feshi mi hunna kannenge mikam feshigen ai rais yamen ge sarkaruga kan e wahaka neengi tibi kudibayaku mikai wahaka ta faturon parani utur telefolgo mi coast guard bandaren hedu e project ek husha heluvi rais yamen sarkaru das fanarwan ahar degamge demeduga soeko fonnane defense action plan kiya liume eg oti hameken utur tilfolga mi coast guard bandare hedum wahkenno eg itur ba waru kantattaga dive rajyega india deterega defense ge daira ebbasuntan e lium oi ega india ge sarkarum kor se korbavati dr jayashankar tanuge erge foreign secretary adi dive sarkarum se korbavati er india kandalwa fori Safir Ahmed Muhammad de liyunta badal korba wani rais yamin india korbi datur fulga wara gina agreement take badal korba neg tereng liyum midanwa defense action plan ega miyoti utur tilafaloga mifada bandaren hada adi etanuga airport en hada mihuri ha kant take waka hanolu hunnane Colonel Nazim defense minister kan hunne veru India ge navy ya army ge bodit befulum wadanwage etana mi utur tilafaloga mi bandaru hada sarhadda e befulum goyagen MNDF ge is befulna ekuga Colonel Nazim me badan eta tibba nangwa photo ta kachi ehri mi ek nustaw hama dimala fenna mi e befulum korobban fatwa fekkam den kandimave goton dehas ashara novemberuga rais yamin go sarkare rais yamin nu hovniki rais soli hoven e hisabu ebe from kurfur matiga mi kam badal e hisaba mi badal wani mi india ge military navy tibe basic ebbes kam ka badala ikinu a badaleviya onnani etanuge scope kodakof e kurin etanuga mi bodu airport en ala mi kahale kantatta kuran kurun ta kachi tayyar kofuri ekam rais ge visnu fulgoti e coast guard beenuwa bandaru etanu hedma fo dem baaki utur telefolgo ettane beenu korbani maale rayutunge bohiyawa kemus emmima e scope kodakoffa etanuga miharu hadani coast guard beenuwa bandare e bandaruga bandare libunima algon menge mihar mihira ulandata maramat kurma ekantaka beenuwa ehni kantata kurum barabburtanu fasehwe gendan algon men mige 30 sahar 50 sahar tibigota kattibegena mihar nuwan agun mejen ever ma bodan algon menge salamati barta
tayyari halatuga tibebene magu era ko on sarkar ko fahikod denje november 3 dibe rajya dimay udwani hamalaga agun men gogun huswa hisab diya er efada wasilat agun men salamati bartaka for ko definitim efan tamrin te definitim agun men hitan aragen tibi agun men visnuma ki dibe rajya ka efada nurakal dimaden nuwan ekam miedo tafat miedo agun men jeheni agun men salamati bartaka beenuga wasilatan hodade tayyar we tibebene goittan hamajasade ehme mifada bandaren otima agun menge rajya ki intihaye kanduga sarhad bodu rajya ehme coast guard bandaren owe adi coast guard ulantaka echi tayyari halatuga duwaleve pada february ge hurun e muhimma ko ewa kanunto defense MNDF ge isbefun nukmadan e kiyade bani ekan kurebe mi nukmadan ewa ka tafsil targonda bor ma rangalan e befun e kiyade bani ei en komme befun ki bi tiri saali saharu muli befun haya divi rajya ge salamati bartaka divi rajya salame kurma divi rajya minimum kama siyat rakkate kurma huwa kurabage muli haya ekam hedu kurebe befun e befun nukmadan em bahake bidal me befun nadi malum sam hituri ache goni agun takrar ko danno wahake agun siyasi khayal tawatunta ekkiba kofa agun me terege kambabani agun me salamati barta ek tirannu gennare e befun nan agun me denje en hama ekani kamaki e befun salute neko e befun nun to mire kameddi mavis madama kameddi mavis me addane kan labbage algon menge himayatuga mi divehi rajya divehi rayituge himayatuga nukumadan non tibbe befunnaki salamati barta em e befunna dimang agun me kahalani kamete chibuna genware befun ge belumuge dasuga rajya oin na iru oin haadu ko mi divehi rajya ge minimum kama siyad burlen arane ebbes kame hingiye kanu debban e yagin kan algon me gonnanje